sumay guys. Gagala muna kami. At kami sa Bukid. Dun sa binili naming lupa. Bibisitahin namin. I'll see you guys later. Pakitam na ko sa inyo ang among yutang na palit. Okay? Bye! Naano mi din sa farm. You can see, nami. Kuhay avocado. Pakita sa itong avocado eh. And I would like to show you my pet, ang husky. Pag kani lagi. Ayan, diba ko. Sky! His name is Sky. Sky, look at the camera. Don't be shy, baby. This is Sky, baby. Hi! This is our pet, Sky. And the other one, look at Sky. Look at Sky. Among, si Rain. Rain, hi, Rain. Lucky man. Lucky man lagi. Si Jang Jang. Hi, Rain. Masa ka, Rain? And bago kami nang buwa sa among kuan butong. Siya mo na pa. Nauna na mi kabug guys. See? Da kabug. Kaya ba nato ni maabot sa dili mo? Maawas pa. Daghan na ba ni siya so? Ay. Sige. Nakalito. Wow. Dako ko kayo yung isa. Oh, di ba? Dagan na kayo may nakuha.